sa maiwa slekwe mumu se wo fon slekwe unfi eti umu klase mame ekwadonko no unfi ni mu ti umu anka umu ame a we osimbusumu ekwadonko hunisa nanu yeja e se nipa na ona mo just common person because we raba wo hun so ya brewa unisu ni tisu anka se ogusu ka pe e so da frem awo ma me pacho me di agro we pa no su ni na no subu mame so na mama ni yi ade ni mfiri ni so oni se nipa no ne kasa ekwadonko na se nipa ho esa so no so hu fiti ni mu e push ni piapia ne ko anti ade ana ba bia ko du se ekwadonko ombia ne emua no kira eno gina ho until ababa na nkasa wo pe na hwehwe no nso de da ena wodi na ko se ekwadonko nsa na ekwadonko se wate wo hu no nso aboa no enti okwa interview na nyesa okwa keko obi opa president de yes ona mo keke wo o hwegu niso anka se hu finti de ni mu a onka nkyere unana o maame se wa boda o ye dire na ba ya obi wani ne hari obi aduru sam mayo aba wakasa by heart o mutife fra o mbo o nsofo no de ni nyina no asofo na wo ba kasa hu finti mu o ba kasa obi se wa boda abusuan se woti enye no de no hu se maame ekwadonko ho asem ene ye ba bekan afia ba ye ba betu ekwadonko so egina mu denden se ye nso ne so aba na den ene akwakofa enkomu aba ni nyina ne se maame ekwadonko eka grant interview bi ena all chere se wa presenter bi dua presenter ben ena obo ne dua anya obi ase Dolores from Paul Manso e friend se delay ni nyina ne se maame se this sister delay etonsa e de friend e wo ne dwumade ne so ma ne ko so o grant no interview odi ne die ema no ekọ na fe interview no no shares no ko wi eche no na fe delay e chese maami wa bodam enu nti enu ate party o chese oba be presa Ghana fo nto no so abana se wo mo odam ya anka no kwasem ne pa ne se o hwese ne o tie ne ne ma wo ye na nka o ma medina se Ghana fo ento no so aba odim se enya de aba no obenya sa asem ya delay e ka che maami ekwadonko maami chese e hye ne pento hwe delay ka che ne se wuntimi nka che maami a wo no se wabodam de na so betimi aka che me se wabodam de a ene enema mienu ena medija ade e fe ne se eba se wo ba be kwa wo so awo enya ne ba de na tuna na so de o se ne de so abo akoko no sa ne ba ne bi e be bodile e wi e kire se be ma pa e fe se be ma papa o ba be ka se we de menya aware papa de ye sister de enya ade a wo benya bida ene te ma me ekwadonko e kire se so de sa ne ma mienu we ebo ye sister de no edua no ana Ghana fo e ka se ene na enye ko enye no enu nti ena de lady a waje ne sika wanya na dwuma wa biebie nyina echi no eno nko na da so na ma besi na nyina ye hu se mpo be ma we mpo ena one na manase wanyi se mpo da ama no ase enu ena ye twi abanyame nipa ne bibisa ne se so duabo kra sen ena eye adwuma na duabo mpo e wo wa na enu nti ka me ho ne ma prophet Dr. Abednego Akwaba. Papa chemo Akwaba yo anuanu mo ho te say na me adom boko e de radiase wo se boko anopa wie mo asem ne say na mo asamba bi yo papa wi anopa wie de yasem eyetiawa ni nyina na ye maame ekwadonko interview ko grant ya wo kire se wa boy sister penin delay edua e wo asem bi akoka kire no ho se wa bodam ene nse bibia akwakofa nkomo edi aba na ye hye ye komo na se di ka bisa se dua bokra eyedin yo Ejapa yeda wasi osuso je Yankopon. Oh, why no betu de radie de si o jamframa? Why no betu de radie de si? Yehowa. Amen. Yo na eduabo ye adia. O yo bia de na ye ne ya odo hye ahohom tumi a eya ahohom bone. Ahohom bone a wo pra wo panish nipa. Wo say ade na what do say wo monsa enti duabo curse is a thing that is of the devil, evil thing the do say no me evil bone as amen the bone enema bediuso ahwe wo abrabo bia say nya wo ye bia de ahoto onya bi so it's like a punishment enti no or punish you obi bodua or punish you
na punishment bi ne owo ebi edambo ebi yare ebi enunguase eka untumi ware untumi wo unye sika ohia inti punishment na to be no do shase and obechere say to say bia say na okay say also on ware on wo and this punishment no sa spirit no be say sa the way emba wakwamu da na se papa enye duabo ni nyina ne se ebe hu se nipa na fu adoa ne na ase atatai watwen kesekete shase enye ni nyina ne duabo ni nyina no yo ya no yo duabo se o mu krabata bebre what you say krabata bebre no ebia ne se o ka se so the nsuo na ebo wa nsuo ba be wura na wa honhon na honhon na wa sorry no wa nkyere no wa nkodane a se nsuo ye ma bibi mo a se pie gu fam on ana se gano se bibi o na nsuo na ye ma ebebu afaso nti saa na nsuo ne ye ma wo mu a pai ebu faso du be pai na pai oni papa ya amen amen enti papa ye nhwe se edien na se bia wa yamade duabo no se nipa ne dina no ka etimi ye adwuma na anye se odi oye bibi de ta asem na waka na chi ayo se na nkasa wo tumia okay your working miracle powers yen edu ye dia and ye use enu me ka asem se se aman ye hwekura no matter how it work. But what I say now no chiro bi wo ayifa United Arab Emirates ogusu tete mo so fi ya chimo so nya boto e wa within 2 hours police for that general we never to question wo mentem na wo ja na what I say and the working miracle power no wo do to me na betechi eno no nkoye hwe and say duabo no se onu akuta tumi dia o kai pe no aye adwuma okay na oni tumi a enokope tumi ta de na wakanechi ana koye ho ade amen entine yewo nia wo ye bribi edi akire eno no nkasa so de ne honhom edi akire what I say ndi ya yewo honhom no nya ni nyira na ye de honhom di akire ena ebi ho so ye de honhom di akire papa empempi ni dua ya na etisa manfo bono se mi frensu asumasi mi frensu obenten mi frensu we nam de abodua ensuo nko na de bodua ma na ya na etimi fre bi foforo de bodua ma na yi oh se obu ha nia onim pani nsuo okay na se nye ensuo nko na de bodua so bia nia onim pa enam chese nia onim pa eni nsuo okay enti ye tumi de bribi abodua okay because ya ye ni mu what I say you to me the we control every spirit every nature but what I say obi na waka say bia bebu abon ntino eno so hwe ntumi ye no hwe ntumi ye o dua wa ori o twitwe nesi eno we no the two fence ran or the one identify on so wa dua wa ori o yi two fence ran so tim from abon or the one identify to so na no mami bi bai mami hweni na obenya accident oh te sagro wan ye o da one hu se okoba bi na nenai aye se ebu ntino dai ni mu hu se wo na hospital no wotwa nenai ampa 3 weeks pepepe wako hwase nenai ye twa dia woni awodo wo hyensa ti to me ni ba ni anipa ni ka kire no assignment awaje eno obeye so we call so have some spirit called assigned demons. He has got an assignment. Okay. So if he come to your way, your life is coming to fulfill the assignment which has been given unto him. Okay. About you. So baby say no one she say akafa hon and one obey sir. Okay. What I say? And this was on pam at the papa be free one. I know ye they say mufie beye. Mufie beye no. O ni mo be for no. To be for be say that be sere wade. Na wa man be say ka so ni pabone. Into okopa na je no afra okra.
na waka mususam ni na ego so na je so wa bodua anajo no do bodua anajo na wa ware sem wa juma sem obiribia baye din na say ye do ma assign dem the spirit no di we che obehwe say ye won ka afa wo hu no enu na obeye nti wo wa brabo de enye ye so ba na ye chere sa spirit no na ye na free ho na nya oyes I will make it back to sender nti o maame ena okuta busu abaye no obo wo say dua say wa damfo say we are we send it to her and ye so ye ndie ye kwa ye kuta dua preko but you tie ye kuta dua preko nti ni ye di ma na o ti puka o say thou shall not suffer a witch to live nti ye di ma o ye sam bo wade ka ho nti so bo no so bewu a no ye so nua bi ho na bambo ni ho a no de akobbo no what you say nti na so bia mbo ban mbo no ban amen nti papa ebia no so obi bowa obi a waye wo bone na ebia mti he obi ni enimi anya asem enim sa asem nipa ni medi no nyo kasa maye no menyaye na nipa no say esan se meji na chine se menyaye nti odi asem ese obentin odi abomidua ebetimi anya me ala ebekunu ankasa okay ti duabo eni njira so enya adwuma what you say antino ebia na otan na nebere wudi a obetu ne beye aha but enye duabo nti so bi di beye how yes so bi so obo dua to ne beye ne be ha enye duabo what you say because hina na efa hankechi fu me mfa ye obo dua bia enye enjira so na obeso ha nti onu ade ne beye be ha tata usa because bia wa mbu waka nanim wa bonte se wonu na hari me mfa o hwe ti ahoya ene yawa odi ene odi yawo na nyese wa fade amen ti abefo no yes ajwa be achocho aso yo se beye die onu waye ne den yo onye ne den yo oyewo okay before we wiadi o waye ne bodu onye ne bodu obeyewo ohia nyina so ohia beye enjira hweso movia fan to the team a witchcraft power has nothing to depend upon enjira se mejira wesu nti na mejira wesu yo and waye ne bodu onye ne bodu onu oyewa hwensi ne kwan onjina hweso enti a oyewo sa but duabo de ahohum beba so ano gina biribi so amen to nipa before ne hu ye hu esimbo so boso no wodi wa hye ne nsa na wahu na kopa ne che na opa ne nsa onya jepa wogya but before there's nothing you give to a witchcraft, a witches and the wizard out of down more ocha na ni kwa more san ye oka and drama me be by and na what is 7 ne hu ni ade ye be hwe ne ma me se anse no be gya no na ne ho ato no onum ye ya ne kuru first one ne wu ya na ono na okum ne kuru ne ma me o ma me wanya kuru na ne ba o ma me se o ne ncha obema ne ma me owo no entina eya on time fa ne kuru ne ma ne ma me o and there's so come we no obema no so kwase akoware no so behwe abusu enum abo ho ban don na hosa na ase ekumu ena baba na sanya foforo fi aburu chire oba ena fa bibi ha no na ote program we ena oba yi arade yi ehina mia na me ha me ba na me ne kwada ena me ba no onim wa jimi on hwehwe ne ya ni kuru feso ade we wasa ne foforo ba so do be chiame maame odukuru ko cha okuru o maame osiyo na nia opese ni maame ne ko beto ne yemu na a obeja ne how there ni kuru ne ba onfa ne mechire na omma kwai na ni kuru nso wo mu nche de ne se ni kuru no e ba ne ho kakra on na wa ko maame won so kakra awurade yi afa mami no ja hoy dabi na me mpre ande o mpre dia na me so me ma ho nto ansa na be yes okay esadia ande na ye di owo beto
Otie wa o maami o odi ukuru ko kire na o se mu nche then na o ye o se wo committee a e ansa na nkofo bebre ye ne won se eye pa the meeting abefore meeting no okusua wo apart from be ye fie dia wo de agya no ne wasa kusua se oba bia ko ware a se ni kunu nso o ne ne che ndi ono oba bia ni da wi a se o ne ni kunu nso ye de enda ka enti se okunu eta ka o mame ho a na o mame ni je ne ho a se ho a oba ni kan so so ne ni da o sunsun mu a se okunu okọ na ase ne ho so na onu ne ko da kakra yesa o mame ekubukuru afa okunu ko o mame ho na okunu so trust jimi fo no mbo no ho bai ene America brochi man mema bebire wo ja wo mo yire wase be ku free wa busu ani abonte obeku free amen e wo ho me ya try me hu tell me ka ho asem chero ti bo be bisa na ye hu ni ate eni edi hu dance here amen papa ye famra me see ye sister delay ni ye mama ekwadon kwa asem so ye hwese ne scenario ni tie na mama ne ka se obo o release is cases ne digu ye nwa ba ne so a eye interview enkomo na wo mudi enye ade a na eye bufu na esi omuntem ena delay chese se ne maami wo ye wo ne ma fai ni se ne okeka won se media obi ka se wabodam a obeje adi na o chese o mo dam ye nti ye hwe scenario na ebufu bi anim ena maami ne de kasa ebenye sunsun aso bo delay so a enu nti wo se osori ala already you said that was why do mo ye nti amen sa maiwa slekwe mumu se wo from slekwe unfi eti wo mukura se maami ekwadoko no unfi ni mo ti mo anka o maami a we osimbusumo ekwadoko hunisa nanu yeja e se nipa na ona ball just common person because we raba wo hun so ya brewa unisu ni utisu anka se ogusu kapa e so da frem awo ma me pacho me di agro we pa no su ni na no subu ma me so na ma me yi ade de mfiri ni so o se di pa no ne kasa e kwa don ko se di pa won esa so no so hu fiti ni mu e push ni piapia ni ko anti ade ana ba bia ko du se kwa don ko ombia ni ne emwa no kira eno kira ho until ababa na nkasa wo pena hwehwe no nso deda ena wodi na ko shekwa don konsa na kwa don ko se wate wa hu no nso aboa no enti okwa interview na nyesa okwa keko obi opa president de nyesa na mo keko o hwegu ni so anka se hu finti de ni mu a on kan kire on nana o maame se wa boda oh ye dira na ba ya obi wani ne hari obi adurufo sam maywa ba wakasa by heart wo mutife fra wo mbo wo sofo no edin nyina no sofo na wo ba kasa wo fiti mu wo kasa obi so waboda odidi agro twanin kwanas o de mu market factor o go de kwa lo ko agro e se kwa lo ko enipa o se mbosu ma me lo hono o eni papa na ko mu fine o pagro na niji but onye nipa not ho enti anka o kai o ma me pa cho wa anka se wa no pa cho na ma me no hunu mobo no fa ne sa to ne so ba ko pie no mi esa me dia cho for you on so was we pray na kuma we ti man ka me pa cho besi ne unkwana swetwa papa ye hwe sister delay abrabo a wo bo edwuma a wo ye edin a waje ennese ade achi ade ese nyina wo market and product ba na eba bonti obi a ya bo ne dua se nyese na abrabo tum obi a ya bo na nkasa wa papa enye poaso no charge no ye nyina is from the manage and this man will mushi those people from the sea with the money spirit of food say oh so strong or powerful but amega wo mehia na wo gususia so yeti be oh papa ya hwe delay obi a otai e ka na bra bo nsem o kire be bia wo free ene bra wa bra
ene adwumade a waye de na ba beduru ha ususu se so amen momo nem hwe ombre no was na ebeto akache ombre no was ade di na chi na will not save her last minute ebe bon fe ani o yin na ani na still onya wale onwo the marriage person eba oswa ewo oswa eyo say when ye dey who now yes it will disgrace you later wow angel or say who say oh me your fame my day and then scar and then my talk as my to fear anyway say that's when you suffer for what of wisdom o do you want to telephone ti ades na neba na no and upon all power in your own and careful that's when we be winning you be winning because why and the wire the aneti bia wo me committee obebu fo pe wo wa se me map and the puna cha tumi a edi wachi ni afakese na power bia official ni na apo edi asem obebu fo the last minute na asem abeto nti eye hu de man pa automatically because of fruits on here meso me unka hu fatu team mera wase only suffer and there was a Ghana suffer they cannot tell the truth to the people go pe music and so see and to meska na fe nipa ni jimi kra on to menka because crofon bebre ato asofo and asofo so yes suffer okopeska e say ni aba kaswa asofo ni mani da na omu da o da ma o kraman potro no ankuto bebre asaba bio osofo ni mi akoda odi sini mi akoda enu an e ho sisi acha 6 months ni weku anti delay asem o kan se awon so menya onyame nipa ne wakopopa asere urade aman ansa na wakokwa no nko okko ma me no ho na okopa na chew so okko na so onko nyame nipa ho no nyame nipa enso asem no okay onyame nipa so asem no onyame na eso enti o medical akokwa no nko wo sunsun ni na kokasa ansa na makwa dika iso I was a spiritual case no sorry I was na ko anka menhia wo pa mo bi wo menhia ye bi asem wo sunsun mo ase na be di no dika iso and they say no the rain ni we no asem na si wani kan so ndi asem no say akọ wow onya bo obi aka asem no to super ni kan so esi ndi efe na de no mkọ prepare wani sunsun ndi sa na o mekọ so eso yin wo sunsun ansa na wakọ eni kan so okay man mo ni so ade kasa bahad won to bufu woni pani akọsọ umame obreko wa no tete kokacho o nana umame se wa boda oni wa konja ko film oni mo ton ko bo wa bo buhwe ni na da okay dise tu me bi wo ha oni sa tu me ni nenya ana sa sam no kan no ai tra akua donko ba busuani onye buhwe ofie buhwe obi di se wo se wa boda oni tu me ko a ofim ntonko a obo borono a office ebusu a ofrim na obo mo de hye a wo kokko ye president na obo ne dam se wa boda wani so ade ha panyi ne ofie ade ama me be ye no kra no president ndo nya time yo on ma we kra ma me on nya hwe so ma me so be ya we be pan hu to ma wo gwaso ai upon the power in the Yama baby or in the bamboo so on who's a crofoboro or be pan whom my mini sorry or be pan. Mammy, ya time, man. O to yes, a mumbodia, quantity. Titifuno, what are a way, partition friend you won't know. But who they remember? Never family, not so but to remember. Oh, who's a review. And then I'm only be I sorry. Oh, bold them up home to my baby and whatever. Na Sunday never bow.
eso yo bibi obeye obi obeye odidindinde fatu team amen amen nti papa betimi aba ne say obi betimi e ma me akwadonko betimi aka say okay delay aba be pamacho megem amanaka obi betimi asori waguzo ni say e ma me akwadonko agye mu kro no de woni am na say akwadonko no say nyane nkwa so no so wokuom ono so ntom okay antino so ono class megemu a obi betuma asori o njemu aye hoho betimi akwati am wo oba no bi ka je so wa bodama wo wani meje to ba ni so won fan chen pa wo be pene okay sa na tene this ono so ni fie tumi se ko don ko ni jemu kura ni fie tumi be jemu na hesa ya sem kese na ego Ghana for mo pe bibie ho mo pe mo moja twa wo di damama be frɛ mama Ghana for so di emboa de wo nsura de emboa de ka ona na tipa ko ka jese wa boda wo bu ni pa no te wono wo hwɛ ni ye asa on fia na o to pepa na fere mo wa ba because when ya baby ka kan confusion na so na when ya baby o di chami profonti Baye ebe so say obi o man pass man nothing pass God and once a what to mra en famu ni pa kra wo ye ai what to mra na o to mra o bra ho ase na o pa chel en ko ye chechiro ka kintes ye o mo degrade o to me ne besie bi ekwadonko na fe no mpo onya ne ho time no onya ne ho time ka ba do sa baba wa pa no nto wa na se papa duabo we emfa ho se wo sika emfa ho se wo ni sika dua betimi enye obi a se wo di fo ho ade a what the for what to mra bibi atumi de she know no matter how powerful you are utumra pe obibi a capture wo to your bria enti gara fu mun so enyansa ho nyo bia ne kasa na ni mba ha do rofrofo amen me so be ma dia metima ka se enya hweko nso mi obi a mema ode ono ombo mama ne oba be bo ansa no be ka so me bra mete no wu papa ibi mo so chere se o we na nka wasa ma me kwada ko fa ni serious because content bi na no mo ye show no mo fa on kosa samfio wo mti pa ni sa ma me no na me kwa donc ni owo ni odi mti pa ni sa journalist won se mo mbuade journalist fa ke se mo mbuade o won ni nso ade won kasa na won be won wo full take you for granted oh what's the prophet oh me na here we cry that oh because mama quite wa ba mi change wa frame na we be interview ti uti mani oni na mi kuta me ba ha na oni na wo me amen te ndo bo ni midie be mo biara o yo panyi amen na se ensem a ye kakra se e go ha ye kan dia agro na o se ye hwe sansem ni o di dia agro hwe ni pa na o ni dia agro ni pa na so ni dia agro ka na o ye ya no hwe di pa no so ye ni pa amen papa baby so ya na eta ite se obi o se yesi atu obi edo na makwa akotie me ni pa ko ni hye din e na enya me se onye obi hwe na ya tu obi fufure do na wakwa akotie ni si den na no nya contact man timi nya wo yo ene wo se me kwa matia obi edo wo me amani mo obi koje edo na be gu o ma boy na ya ogofobi girl no na betra amani mo me numero bia wo se be kontom pass me papa ho nya timi twa mo that's it answer am mehwe no okukumu boy a mani wa na okoje oba be si akoje eduro o person kum boy because boy no e ko fa girl a mani ha no metra drive esi and me yes me cool na rade se me cool no na osa onim na for no e che oba patcho se ono de eduro be go na ne boy no e girl bi ne betra mani wa I said the next time go go say ka boy ni betina ho anan kenya no look say boy number ho anke no an say ko boy no bra ko boy inde duro
me matia so man so me mo na me enti no bi to a metumi ba fedroso papa se obi bo obi dua ye dane na sorry dem ana be bi ko bo dua na ko ne dane onyame so awrade yeso da wase obi a osofo bi o ka so ko dane dua bo waso dem o ba efo on to be so awrade mi no dua bo a wodi so abo e bo so okonfo aye wiasefo a okom ana bituma akokom akofresa to me no wakom no wa ma ne anye kaiser de dia ma kaiser na ede no sofo okoje sa akom no ye ye be hu a kire o se bosum we no dia bodua nsuo we no dia bodua ndi ko nsuo komfo no nko yi enyo oye owie na opeso be sum awrade a wa ba be bo asu papa wasi wa mane din ya bro din nyina so se bo din na kotodwe nyina akotodwe nyina fa mu ase na onye hwe anko obodua nti enti mi mbada se sofo mbetimi abonyame din ama na konka dua na ye de abo obi no tumi kro no so ma nipa ko na timi ade no ho onko nsuo so onko be bi kro abo dua no akoda onyame nhyira amen wo yesu de yesu e ade na nipa na wo bondua so kwa sori ade na dua no nya nipa na wo bondua oyo kristo ni okwa sori ade na dua no enya no yesu ni ho oni yesu onfa yesu kristo de kraje kwa ade na dua no nya Antina oye yesu dia woda bodua no wa wia dia ye bodua ye bodua na ye do hye tumi be nsa nto nya yesu dia bio to ye yesu dia na oyo bonsam dia dia e fa le so wodoko anti ni oso wa koji we fi obonsam sam onu so okokom obonsam ansana wajuana ebiaba mako humbi asofo ni se woda ne dua akum abushani na o magiska won ko jijiska akum krofon to ko ba bi ya bo bi dua na osofo so bi se obeda ne dua na bona so bai shemen samuja osofo bi osoko da ne dua bona so se sofo na ne dua otro fo krofo osofo bi osoko da ne dua me se bona so okrofo otrofo amen and non can just so this in the prayer na won fa akoko ne mra so dem no hu se oje akoko osofo dem bi wo ha enye wadwuma amen ya bo bi dua nipa no wanko wia dia na owiai wa ye boni na onye boni enti na hye tu bi nsa na kristo ni ho anse no ko wia dia no se papa nipa na kofu wa fa ade no na ye den na kofu ya boni dua enya no wanya nu wa to make up nyame na se akwa kosu ase nyame se papa wa boba wa an wo ba me ko fa manu me ho fa me boni eche me na jimi free sunsu aso ya ade ade onjo se enchi se ni se obeko yesu se unobi ayebo mfumso a ansana nipa no de wo beko court no de kan na wo nipa no ko settle ansana do akoko to nyesa wo kire ka bi ho ubetwe ni na amen na obebo afore wa afore mu kanimu a na no bi wa asem kura jaya afore ni bo no wa afore kura nsweni ndo yo kronfo be fo busufu duefo a wakoyo obi bone na obo afore a onyame nje nsweni wa afore bo na ye fi kwase asem onyame anim endi afore be bira mo bone nyina ye kwase asem na ka me be zazane papa afore be be bo asore de bi na do do na endi grofo be bira enti na be bira kwaso a wo hu nyame anu nyam to say ya for na e di tu ye ho se ye bor kran so ye nkwase asem kra wo nyame ani so wa wia de nyema bebre wo ho a oye na obi de wo asenimu na oni obi wo asem na nipa na ya o adome wo na so ko bo afore o ko nyame nipa ho ko bo afore na wonje wo ja ya afore ne bo ko ni awa to no mra wa fum no ho na ko sre
odi chewa ansa na kwaye bia ma wetu ma kwa for ye no nyame kro nje wa for nti afọ na bobo no skafi yenji yendi enti edasa skani wa ye bosu pai papa na nyame nsra so na ebo ne nyame nsra to wa for ye enko nyame tie to sofo bezu so ko ya ono ko nye sofo because so hu no ka kire wo na wako bebi kura na ide ade ne ye wo enti no nipa kuna wa to numra no ko osofo bi bai osofo won so wo jimenti osofo pani adome okwa su na da fam na kase me pa cho fami fu su che ma yese okika ni sofo pani ho asem na osofo no kase na okay se omu a ani na ho so enimu nso asan ye ana fere o start sa ade ne go si ye na uchinchi na obai so papa ko na ko so na afase antibe ya ade ansa oko anodu kwaso okwa emframe enkasa nkyereme na Awurade ne wo beko ye ka no okudu kwaso no na o san frame enti de se so wasan enti no okudu ho no na okojina ho osofo se ma ye oboni bia fa cheme na wo se wo na oyeme osofo oh me ye hwe onye me hwe oh enye hwe onye me hwe ko and those 7 days kubwewu so ye hwe se ma ye oboni bia won se mu ni ahombrase denti ni fiefo onzo ko di sofo onso onye sofo ni fiefo na adisa evil spirit na amano o to be brain ho ase o me pacho now no sofo akasa bad because also be social sofo di na papa is one is a good sofo we couldn't free can no quality ni pa no onye sofo so the way the ma antino wan sana be mani pa no ni offer wo no be say farmer no na sorry so go mobi so ko say sofo and the kind of sofo was sofo ni na ya atro ya nse obi sofo onyame na ese sofo and the answer obi good go say this Awurade ka say yes sir na woni Awurade one dey ka say ko ye nti wa kese na ko ye papa Kristo ni ti mi do ma ye Kristo ni enye yakra na edo me o so do wo ni enkwa ase entekramaso and the Kristo eye na edo me kese wa o ha so se o ma ne ho nto ne onyame nkumo se ma do me ndi ye na edo me kra mo what you say ye na edo me mo aya na mpempi ni ta o ye title say ibinum ka say obetimi afa Bible na wo gina Bible bi asem bi so no de abobi dua ma na ye papa Bible mu nsem ni timi de bodua na yo say asem na ni na say papa esan ye boni okay ntino ofa quotation mi no gina so a say duabo eni gina so enye dua na wo gina so de be yo what you say amen agusia too much you know ni so a o hwe prophet Dr. Ben Nebu ene ne etwetwe nkomo ede fa duabo ko gidi se wasua de yie pa fe obo mu sane obesi etutu wanamo afa ene ensembu ho aka na se bekwa prophet ensunsu so bi ede abrewa gidi se enkomo ye chi obo hu sane afi obesi aka won sem no afa afi ye ko wapa ho ne ko bi se wapa se so ne sister de le ho ka che maami ka asa no na kwan be ne wo ho a wo se oye bibi wo ho a wo se oye a ebeboa no amane a ye maami kan yi enkonkonya sunsuaso e wo ne so ana papa yo Awurade Nyankopon ye da wase ade na nyansunsuaso kra de da I started in terms of say oni sofo oni panyi a wo be so there to one among before it is too late duabo bi no maybe to me started 10 years ago 10 years ure be fi say ye bo ya na enya wo ni ya be bo wa refi Sunday na you very dangerous. Oh boy, if you kind after 10 years in every year, be prank for was symphony we are son of a mouse. No, you may say. The above be horse that on my man temo 5 years, 10 years. We are lucky.
na ne baye ka ho a na starting term ne wo hu se biribi ha what you say entino before it is too late na sa nyama nyina asai bebre nti o meba na fe asai apro bebre nti so sorry na so hwehwa obo mo ebebio na unu hu na o je mfum sutu na o ne nipa ne kasa no bebre kwa me ne won teme kasa se bebre beba no on te hwe ase because ya say no o nipa ne o jira ho o ka asem kire na o bisam bisa na on te denti o fa ye na ko tun baby bibi di nechi o ha nkuto musu nkuto enti o se musu emfife o ha mfimfuto ye wo nipa to enti mini wanka ma hwe awurade echi kwan awurade a o ya anwade awurade o man nsuo to na o de wasema akodan enti no slogan o kwadofo sorry contact na ko bisa kone nyansa ye wo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory in Sawam enti ba me no be kire e wo Yesu Kristo de no mo ende de ye nkasa bebre no o banyasafu ye bu no be ye nkana se amen amen afayedas yo abusia Dr. Abednego ene na twetwe nkomo na bigidi se nkomo yi abie wani ye pa e wo de ma bebre e ho amane fiti ene ede ko wu be hu sene a besi fetutu anamon afa wu be hu ensem bi e wasa oka wu be hu nipa e wasa onene ya ade no ebisi papa me hu se nipa be da mu yi se na enye nyina ene na mo kekese nipa bu ho a na wonam se nipa tumi bi e bo na chido mo anu ntimi mfa nanim emfa enye fom ni nyina mu na afi me kai wo se enkomo yi comment bia obeja wase no se wo se ya na wa ma ho ate sasem bi so kire so a wo de fa so wo e beji brani e ba beji mu enchiremu ni asan e de aba besomo Prophet Dr. Abednego so e Spiritual and Invisible Hospital and Laboratory so esan ka ho ani nyina ne se ode Yesu nsumu nnwuma e de bo anyame ma e de e na e hawo sikata won semu a unhu ne ode beye na ahye obi abo abrabo na eyeye wonko ade bebi obi afa ye de netumu no uduru ho a ye sorry wa mantem e kwan na si na te se bibi di wachi a e kuti a sore na pehwe mu hwehwemu na so nya wo na e de wo ho enu nti papa sebra o ba de ni pa wa ha no e doso frɛ papa no show da se ya no waba oba ono akasa benya daje no watena se no ahwehwe mama ne ha obia no watimi age wo ede afim obuto reku nsawom junction nsawom e de number so ebegu ase wo sane bia bibia akyewa adwe bia e wo nkyemuni akyi anase nsemi akyi no ofrɛ na obetimi ede emu nkyemu ene bia direction bia enso ede ama wo ye ni sa no aha ayetu magye ya no bia sa chaba no so ede ama na fe bia ono aka mo sane bia na upload bia bia wo sa ebetimi aka okọ Facebook so a e ho so ayetu magye ya no wa like na wa share ede ama makra